درود بر شما بینندگان گرامی. برنامه گرد یک دسته است و چون همیشگی ما درباره یکی از دسته‌های لیگ اولی چپای تاجیکستان حرف می‌زنیم. قهرمانی برنامه امروزه ما استرافشان میباشد. استرافشان یکی از دسته‌های قدیمی تاجیکستان است و تاریخ بوی رنگین دارد. با برنامه کنید، پس گوش کنید. دسته استرافشان هنوز سال 1938 تأسیس یافته در چپایت جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان از سال 1950 بازی‌هایش را شروع کرده است. تاریخ درخشانش به سالهای 1981-84 راست می‌آید. اون وقت استرافشان با نام تریکاتاژنیک روتپا بازی می‌کرد. 4 سال پای در پای عنوان چمپیون تاجیکستان را به دست آورد و یک مرتبه جام تاجیکستان را هم همان سالها بالای سر برداشت. در دوره صلح تاجیکستان استرافشان در قطار دیگر دسته‌ها تا سال 1995 اشتراک کرد و در همان سال 1995 برنده مدال‌های نقره گردید. حمله‌گر این دسته زوکیر бердиқулов با 42 توپ زده‌اش بهترین نشانزن اعتراف گردید. این دستاوردها به پرزورشوی دسته کمک نکردند و دسته استرافشان پریشان شد و هنرنمایی‌اش را تا سال 1999 در چمپیونات تاجیکستان خاتمه بخشید. سال 1999 و 2003 و اینچنین سال 2004 از نو استرافشان به چمپیونات وارد شد و باز از نو برهم خورد. دسته استرافشان برنده مدال‌های برنجی موسم فوتبالی سال 2014 دلیران روتپا را به تاریخ خود همراه نکرد. دلیران روتپا هم از بین رفت و سال 2019 بعد غلبه در لیگ یکم استرافشان از نو به قطار دسته‌های لیگ اولی شامل گردید و در موسم سال 2019 صاحب مقام پنجم شد. استرافشان یکی از دسته‌های سرمخلص‌ترین تاجیکستان میباشد و در بازی‌هایش تا 18,000 مخلص جمع می‌آید. مخصوصاً بازی دربی این دسته با خوجند خیلی تیزتون صورت می‌گیرد. دوستان گرامی، در برنامه امروزه ما سرمربی دسته استرافشان علیور اشورآمدов حضور دارند. خوش آمدید به برنامه ما. درود به همه مخلصان بشماری تاجیکستان. تشکر. این سال برای دسته استرافشان یکی از سالهای دشوارترین بود. گویم خطا نمی‌کنیم، اینطور نیست؟ نه، خیلی که شما قید کردید دسته تاریخی کلان دارد. برای من این سال برای ما خیلی سال مشکل بود. فکر می‌کنم که یکی از مشکل‌های اصلا اساسی شما این نبودن مخلصان نبود. این در جای یکم می‌ایستد. ما مخلصان دسته مخلصان سر شمار دارد، نه تنها در استرافشان بلکه در همه جمهوری و از جمهوری برآمد. значит برای من اونها نمی‌رسیدن. تشکر زیاد. دسته استرافشان دوستان گرامی در بازی اولین خود با دسته خطلان در سفر میتوانست با نتیجه مساوی نوئل شود، اما در دقیقه 94 یکی از گل‌ها توانست یک اولین امتیاز رو از استرافشان روایت. شما 6 دور با غلبه نوئل نشدید، حتی مساوی هم نداشتید. چی شد؟ با فکرم ما یک آدم رو تیار میکردیم در تیار بینی به چمپیونات و در این مورد پاندемия سر شد و بازیگران 4 بازیگر لیگیونری ما به خونه‌شان رفتند در نوروز و اومدن نتونستند. برای همین ما نیم محافظتگر کردیم. برای ما بسیار مشکل بود. در موسم سال 2020 دسته استرافشان بازی اولش را با خطلان برگزار کرده با حساب 2-1 مغلوب شد. سپس کوکتاش به دیدار دسته استرافشان آمد و با حساب 0-3 پیروزی را به دست آورد. بازی دسته استرافشان در دور سوم با رگری تداز در سفر صورت گرفت و این بازی هم با شکست استرافشان با حساب 4-1 انجام یافت. فایزکند استرافشان را نیز مغلوب کرد 2-1. سپس دسته خوجند در میدان استرافشان این دسته را ناکام گردانیده با حساب 1-2 مغلوب نمود. بازی با دسته استقلال یکی از رکوردهای بدترین استرافشان را بر جای گذاشت 8-0. یگانه دسته که در لیگ اولی چمپیونات مملکت
дарвозабонҳои зиёдро истифода бурдааст. Ин маҳз Исарафшан мебошад ки 5 дарвозабон дар мавсим дарвозаи ин дастаро ҳимоя карданд. мо инҷо дорем Ҳусейн Азизов 5 бозӣ гузаронидааст, инчунин Бафоев Шамсиддин Қосимов, Шаҳзод Шамсиддинов ва ниҳоят даста Беҳрӯз Хайриевро пайдо кард. Ва пеш аз он ки мо дар бораи Беҳрӯз Хайриев сухан гӯем, биёед ба натиҷаҳои ба дастовардии дастаи Исарафшан. Хуб, пас биёед ба Беҳрӯз Хайриев имсол дар клуби Регалитада аз 5 бозӣ гузаронид, 9 бозӣ дар ҳайати Исарафшан, 2 маротиба бозигари беҳтарин шудааст. 450 дақиқа дар ҳайати Регар, 810 дақиқа дар ҳайати Исарафшан бозӣ кардааст. 9 тӯб дар дастаи Регар гирифтааст, 12 тӯб аз дастаи Исарафшан, 3 зарбаи пеналтиро баргардонидааст. Ин аз ин нишон дод Беҳрӯз Хайриев беҳтарин бозигар аст. Манучер Ҷалилов ба ӯ гол задан тавонист, Ойбек Абдуғафуров ва Шодибек Ғафуров. дар ҳақиқат омадани ин Беҳрӯз Хайриев ба даста кӯмак кард ки дар лиги олӣ боқӣ монад? дуруст мегӯед. Беҳрӯз Хайриев ба мо хеле ёрдам дод. Фикр мекунам на танҳо вай, барои ин ки хати мудофиаам, лекин он вазъиятое ки мушкиле ки доштем, ин бозингар ба мо хеле ёрдам дод. Ташаккур. Ҳоло мехоҳам ба он натиҷаҳое ки дастаи Исарафшан ноил шудааст. 18 бозӣ, 4 ғалаба, 9 бохт, мусовии 5 то 29 тӯб задааст, 38 тӯб аз дарвозааш гирифтааст, 17 имтиёз. Хуб, дар хона бубинед 4 ғалабааш ба бозиҳои хонагӣ рост меоянд, 4 ҳамчунин бохт, 1 мусовӣ, 17 11 13 ин нишондодҳо ҳастанд. Дар сафар ягон ғалаба ба даст наовардааст. Яъне дар сафар ғалаба кардан барои дастаи Исарафшан бисёр душвор буд. Барои чӣ? акнун ман гуфтаниям ки мо аз аввали сол он қадарам бад бозӣ накардем. Мо аз якум давр мо 3 бор дар қисми якум мебуридем бозӣ. Пас тартиб пеш бидетон? Пеш будем. 3 бозӣ ба ҳамин бачаҳои маҳаллӣ будан ҳамаш, ҳамхи гӯем, хато намекунем. Баъд дар 3 бозӣ мусовӣ буд дар қисми якум. Барои ҳамин ина ҳамаша ҷамъбаст кунем. Шумо туғри мегӯед, ҳамин легионерҳо омадан, Беҳрӯз Хайриев ба мо ёрдам дод. Фикр мекунам мо метонистем дар сафарам ғалаба кунем, вале инҷо ҳаст бо як чизе ки ба мо халал расонд. Чӣ аст ин? Ин баъзе вақтҳо росташа мегӯям, ҳамин доварон ба натиҷа халал расонданд. Дуруст аст. Шумо аз кадом натиҷаи норозӣ ҳастед ки доварон маҳз бо кӯмаки онҳо ё аз дасти шумо ғалаба рафт ё ки мусовӣ? Акун ман аз аввалаш гирам хатогиҳои доварон бисёр буд, вале ман аз худам ҳам хатогӣ намегирам ки ман хато накардам, лекин доварон дар баъзе вазъиятҳо хатогӣ бар мо зиёд карданд. Баъди 6 бохти пай дар пай аз даври аввал то шашум, шумо оё фикре ба сартон нафтидааст ки ба истеъфо равед? Масалан, даста ғалаба карда наметавонад, хол гирифта наметавонад. Дар ин сурат чӣ ҳоле буд? Не, ман наметавонистам корамро парт кунам, барои ин ки ман фикрам буд ки дида ки чӣ хел бачаҳои маҳалла худашон наметиҳанд ба бозӣ. Барои ҳамин фикри ман буд ки мо бо инҳо кор кардан мумкин буд. Мо аз ин вазъият мебуроем, барои ин ки ба мо дарвозабон буд, ҳамин 3 муҳофизатгар дар кор буд. Барои ҳамин фикри ман буд ки мо аз ин вазъият бояд бароем. Баъд ман наметонистам баъди 7 бохт дастаро партоям. Ин нотуғри мешуд. Ташаккур. Ниҳоят шумо тавонистед аввалин ғалабатро бар дастаи Локомотив Помир бо ҳисоби 2-0 ҳосил кунед. Рӯҳият чӣ гуна буд? Ҳамин аввалин ғалаба баъди масалан 6 бохти пай дар пай. Не, акун ман дидам бозиҳои мо тайёрӣ дидем вақте ки легионерҳо омадан ба бозӣ бо Локомотив. Дастаи ман гуфтаниям ки хеле бақувват. Рости гап дар майдони мо вазъиятҳои хеле хуб дошт, истифода набурд. Дасташон хеле хуб тӯпро контрол мекунад. Ба фикрам бахт дар дасти мо буд ҳамон рӯз. Рости гап даста хеле хуб Локомотив. Барои ҳамин моам хеле хуб ҷиддӣ тайёр будем. Барои ҳамин бахт омад.
ба ҳар нав биёед бармегардем ба футболбозон. Салом Ашуромадов писари шумо аст, яке аз бозигарони ҷавони лаёқатманди ояндадор, аммо хеле дер ба даста шумо даъват кардед. Чаро ин тавр баъди марҳилаи дуюм? Ӯ дар ҳайати дастаи шумо нӯбозӣ гузаронид, се тӯб зад, се маротиба ӯро иваз кардан, 79 дақиқа бозӣ кардааст, як маротиба бозигари беҳтарин. Ин ба унвони Салом Ашуромадов писари шумо аст. Чаро дер ба даст овардед? ин дар тими Истиқлол буд. Барои ҳамин мо инро ба уҷра гирифтем. Барои ҳамин ин чӣ хел гӯям, ин тоқа набуд ку дар даста. Барои ҳамин онҷо омад, бачаҳо нағз қабул карданд ва ёрдам доданд ки тезтар ҳамин ба даста шомил шавад. Фикр мекунам аз уҳдааш баромад. Ин як бори дигар мегӯям ки бачаҳо ҳамин ёрдам доданд ки ин хел бозӣ карду, хел пешравӣ шуд. фикри шумо дар бораи он ки ҳамин гуна бозигарони лаёқатманд дар курсии эҳтиётии дастҳои пурқувват мешинанд чӣ аст? Ин бад аст ё ки интизор мешаванд ки ё маоши хуб бигиранд ки онҷо бишинанд ва як рӯз ба майдон биёянд? Не, дастаи пурқувват бояд чӣ хел гӯям, курси эҳтиётӣ нағз дошта бошад ки бояд ҳама вақт конкуренсия бошад. Бо якдигар бояд вай бозӣ кунанд, якяро фаҳманд, бозигузоришон нашавад. Яъне малакаи маҳораташ бояд такмил ёбад. Бояд ҳамин курсӣ бояд дароз бошад ва чӣ хел гӯям, стабилӣ бошад. Барои ҳамин фикр мекунам дар дастаи Истиқлол ин бозингар хеле бисёр чизҳоро аз худ кардааст, барои ин ки маҳорати баъзе бозингарои Истиқлол хеле баланд аст ва таҷрибашон хеле калон аст. Ташаккур мегузарем ба Илҳом Баротов, беҳтарин нишонзан дар дастае ки 7 бозӣ хол гирифта натавонист, аммо дар ихтиёраш як бозигареро дошт ки ҳамаро мафтун кард ва шояд яке аз бозигарони беҳтарини мавсими соли 2020 эълон шавад. 16 бозӣ гузаронидаст, ягон маротиба ивазда шудааст, 4 маротиба бозигари беҳтарини вохӯрӣ, 1440 дақиқа дар бозӣ ба дарвозаи ҳарифон 18 тӯб задааст. Аз ин ҳисоб 4 пеналти, як пеналтиро назадааст, 7 корти зард дорад. Яъне агар як пеналти дигарро мезад, имрӯз 19 тӯб дошт. Ман фикр мекунам Илҳомҷона, ман аз соли 13-14 мо дар парвоз кор мекардем. Он вақт ҷавон буд ва натиҷаҳои хуб нишон медод. Барои ҳамин ҳозир ин уже чӣ хел гӯям, бозингари тайёр аст. Таҷрибааш бештар аст. Таҷриба, маҳораташ бештар аст. Мо барои ҳамин тактикаи бозиро чӣ хел гӯям, даста аз капитанаш истифодаи хуб бурд. Мо тактикамон, агар шумо дидед, мо бисёр ҳуҷум мекунем, тезтар ҳуҷум мекунем, тез. Барои ҳамин ин барои он ки мо ҳамин бозингар дорем, Илҳомҷон Баротов, и даста ӯро хеле хуб истифода кард ба фикри ман. Ташаккур. Дар баробари Илҳом Баротов дар дастаи шумо умумбе ки дуедони ҳам ҷой дошт, вале аз шумо шояд ки вақте ки Илҳом Баротов онҷо буд, ин бозингар тӯб гол зада натавонист, яъне имкониятҳои худро истифода бурда натавонист ва ба дастаи Кӯктош гузашт ва дар он ҷо кушода шуд, яъне 5 тӯб зад. Дар ин бора чӣ фикр мекунед? Ин хела мешавад. Бозингар чӣ хел гӯям, вай хеле дер буд, то ман буд дар истарафшан. Барои ҳамин мумкин хаста шудааст, мумкин дар кор буд ки ҳамин ҷоша иваз кунад, ягон ҷои дигар равад. Барои ҳамин ин вазъияташ бад набуд, ҳама соз буд, лекин худаш эътироз кард ки равад. Барои ҳамин мо пешвашро нагирифтем. Не, мо гуфтем бояд меистодем, намедонам, акун худаш хост ки равад, ба хости худаш рафт. خب به هر دم هم به منفعتی او بود هم به منفعتی سرافشان که Баротов بیشتر گل زد فکر میکنم این طور. خیلی نه اینم میبود Баротов به اینم باید زیادتر گل میزد. راستی گپ بسیار مومنت‌های خوبم داشت در بازی‌های 2-1 مثال بازی بسیار
бозиҳоро ҳамин 1-0 2-1 ҳамин баъд дар он вазъиятҳои хуб дошт Илёмҷон. яъне имконаташо истифода набурд. Да, бисёр имконат. Ин бояд аз 25 қариб 30 та мезад рости гап. Азизҷон Шамсиевро шумо баъди анҷоми марҳилаи дуюм 3 бозӣ истифода набурдед. Чаро ин тавр шуд? Азизҷон Шамсиев ки дар қисми бештари бозиҳо иштирок карда бо 2 тӯб ҳам задааст, 1 маротиба иваз шудааст, 1110 дақиқа дар майдон, кортҳои зард 6 то аст. Чӣ хеле ки ман гуфтам, мо вақте ки ҳимоятгаро рафтанд, мо беҳимоятгар мондем ва ин бозингар дар хатти муҳофизат бозӣ мекунад, дар пеш бозӣ мекунад. Барои ҳамин мо инро дар он ҷо истифода бурдем, дар хатти дефо. Барои ҳамин камтар аз бозиаш нарафт. Дар баъзе бозиҳо хатогиҳое мекард ки мумкин нест барои дефогари хеле хато. Барои ҳамин камтарак шиш фаҳмид, баъд дар тамринҳо пешравӣ шуд, баъд оҳиста оҳиста ҷояша гирифт ва дар маркази майдон ҷояш устувор шуд. Дар бозии шумо вақтҳои охир эҳсос кардем ки қаҳрамон Ҳомидов бисёр Баротовро хуб дарк мекунад. Ин гуфта мумкин аст ки як дастоварди шумо аст ё аз ин пештар инҳо якҷо бозӣ мекарданд? Не, акун ман дастовардам каму, ама ин дастоварди ин бачаҳо ки хеле кор кардану, ино уже хела бо ҳамдигар бозӣ мекунанд. Бояд ҳамдигарфаҳмӣ бошанд бо Ҳомидов, бо Қурбонов, бо дигар бачаҳое ки Бойкузиев, якдигара мефаҳманд, хеле хуб мефаҳманд. Барои ҳамин ягон душворӣ набуд барои ман. Аз легионерҳое ки омаданд, шумо аз кадомашон бештар қаноатманд ҳастед? Ман аз ҳамин 2 дифогар, барои ин ки ин хел шуд ки як дифогари Ӯзбекистон шикаст, Тулқин, вай дар якум тренировка ҷароҳат бардошт ва ман розиам фақат аз ҳамин як дарвозанбони моям тарк кард, бо хоҳиши худаш тарк кард моро. Шамсиддин вай дид ки намедонам, мумкин тарсид аз берӯз ки вай хубтар бозӣ нишон дод, мумкин ҳамин конкуренсия, яъне рақобат, аз рақобат камтарак, мумкин аз рақобат тарсиду командаро тарк кард. Барои ҳамин ман аз ҳамин 2 кас, значит аз Зуфару, аз Саид Достон қаноатмандам. Ташаккур. Боз як суоли дигар барои шумо. Кадом натиҷаи ин бозиҳо ва бозии дастаи шумо дар мавсими соли 2020 ба шумо писанд омад? Ба ман бозиҳои бохтҳои бо ҳамин лидерҳо, Истиқлол бозии хеле хуб буд. 2-1 мо бой додем, пеш будем дар қисми якум, рости гап. Бозӣ бо Хуҷанд, 2 бозӣ, ҳам дар хона якум давр мо бо бачаҳои маҳаллӣ бозӣ кардем, ҳам дар сафар бозии хеле ҷолиб гузашт. ҳама бозиҳо ба ман маъқул буданд. Мо метавонистем дар ҳар бозӣ мо вазъиятҳои хуб доштем, ним вазъиятҳо доштем, чӣ мегӯям, полумомент, ин хелеам доштем ва истифода намекардем. Мегӯм дастаи Истравшан хеле бақувват даста аст, хеле чӣ гӯям, ҳам пайваст аст, дӯст аст. Яъне якдигар бо якдигар фаҳмишон дар дараҷаи олӣ аст. Агар дида бошед, мо фақат 2 легионер дар якум давр 2 та буду, дар дуюм давр ба фикрам 2 та буд. Барои ҳамин мо основной ҳамин бачаҳои ҳама маҳаллӣ, як 2 кас, 3 кас аз Душанбе буданд. Ба ҳар нав шумо вазифаи дар лигаи олӣ боқимонданро дар мубориза бо Файзканд ба даст овардед. 2 бозӣ гузаронед, як бозӣ дар Файзканд буд ва бозии дигар дар бохт, ҳарчанд буд дар Файзканд, аммо ғалабаи шумо аз ҳама ғалабаи қотеъу калонтарин буд. 5-2, дуруст. Мо ба ин бозӣ бисёр ҷиддӣ тайёрӣ дидем, барои ин ки бисёр бозӣ ҳалкунанда буд, барои мо бисёр бозӣ душвор буд. Рақибам хеле хуб бозӣ кард, вазъиятҳои хуб дошт дар қисми якум, дар қисми дуюмам хеле хуб бозӣ кард. То ҳамин бовар кунед, то ҳамин сеюм, чорум голро назадем, ман
خیلی چی بودم عصبانی بودم. خب طاهر مومینوف شما با طاهر مومینوف بازی کردید در راسته منتخب تاجیکستان بازی کردید بسیار دوست و رفیق خوب هم هستید بعد این باخت طاهر مومینوف شما رو تبریک کرد بله خیلی بازی میموند تمام دوستی و رقابت همه وقت میشود که میدونید این بازی میگذرد نتیجه هاش میموند اینا هم تاریخ هستن خیلی نیست ما خیلی پروفسیونال ما چند سال کار کردیم برای همین نه این یگان چی نیست من با رحمت گفت من وای با رحمت گفتم میخواستیم که در بازی آینده با هر دومون گفتیم که با برای ریکورد او تیار نبود که باعث کلام باید якомусь боиси калон ва Баротов 5 та мезад غیر انتظار بود да рости гап хотя Баротов бояд 6 та мезад рости як вазъияти хубам дошту барои ҳамин не мо ҳичи вай нест ҳама мураббиё қати мо ҳамин баъди бозӣ мо дӯстона рафтор мекунед ҳама вақт ягон вай нест мушкилӣ нест дар байни мо саломат бошед боз як натиҷаҳои дигар дорем мо кортҳои зард ва сурх ҳоло бихоҳам аз коргардон ин лаҳзаро ба мо нишон диҳад кортҳои зард ва сурхи Исаравшан хеле зиёд ҳастанд ин барои шумо масалан ин қадар қоида вайронкуниҳои зиёд бубинед биёед кортҳои зард 50 адад инҷо شما هم 2 مرتبه کورت زرد در جریان چمپیونات گرفتید کورت‌های سرخ 6 تا این از همه در چمپیونات بسیار است بختیار عبدالرحمنوف 2 مرتبه نسیم رسولوف حسین عزیزوف حاجیبوی زیوف و سعید دوستون فاضلوف اینها بازیگرانی هستند که در موسم امسال کورت‌های سرخ گرفتند نظر شما چی است چی نرسید که این قدر زیاد کورت‌های زرد و سرخ در چمپیونات مملکت بودند اكون این تیاری سوست ضعیف یا خود این نبودن مخلصان به اینها مثلا کمک جرأت پیدا کرد که با یکدیگر جنگ کنند یا قاعده بازی رو دغدغه ویران کنند در اینجا اگر گیریم کورت سرخ فقط همین حسین عزیز نه که اینم با فکر من خطاگی داور است برای اینکه او کورت سرخ داد در بازی فیض خان برای اینکه او باید نمیداد به حسین عزیز دیگر کورت‌ها چه گویم حاجیبوی هم در این بازی گرفت کورت سرخ برای همین این داور خیلی بد داوری کرد همون روز راستی گپ خودم میرم و نامش من نمیگم خودش میدوند این آدم برای همین کورت سرخ همین نسیم کورت سرخ زد بازیگرا نمیدونم با چی سبب راستی گپ خودم این بختیار عبدالرحمنوف 2 مرتبه منم اینش نفهمیدم با چی سبب سعید دوستون یکم بار رسید بازیگرا و با کورت سرخ داد همین داور برای همین این داور برای همین من با داور اشاره کردم که نادرست کار کرد است که لیکن داور هم فکر کرد هم کار کرد تشکر شما چی مقصد در نظرتون گذاشته شده بود و چرا اجرا کردید و چرا نه نه مقصدی ما راستی گپ با این دسته بهترین بچهای خوب ما مقصد داشتیم که برای همین سوم دوم جا راستی گپ رقابت باید میکردیم از اول مفسیم برای همین ما خیلی میخواستیم که برای راستی گپ اینجای این دسته نیست راستی گپ بچهای بسیار همین وطن دوست و محل دوست و فوتبال دوست و تجربه شون بلند با خیلی مخلصانی بسیار از همه مخلصین در لیگ اولی Исаравшан بسیار همین پردانی دارند برای همین بعد هر یک بازی میبینن همون رزدیوالکا پر میکنن قطعی ما شادی و خورسندی و همین در باخت هم قطعی مویان برای همین من فکر میکنم این دسته راستی گپ در اینجا باید نباشد баландтар бояд бошад хай ин дастаҳое ки поёнда иноам баъд бозӣ ман мегӯм аз ҳама бозиҳо ман ба маъқул шудам локомотив помир барои ин ки тупа контролаш хеле хуб алиёр аз он ки локомотив помир бо регар поён рафтанд ҳисси шумо чӣ гуна аст ҳамчун мураббӣ ҳар ду команда ҳар ду даста хеле хубанд ҳар ду даста
бояд бошанд дар лигаи олӣ ба фикри ман. лекин ин қарора мо намебурорему ба фикри ман чӣ гӯям ин даста хеле пурқувват. Локомотив хеле пурқувват. Ригар тадас камтарак хай молиявӣ якун камбудӣ дошт. Ну мо ҳам камбудӣ доштем, лекин мо чӣ гӯям то ба охирин буриза камтарак мо буриза бурдем то охира. як соли дигар шумо дар Исарафшан боқӣ меояд дар мавсими соли 2021 ё ки не ина ман гуфта наметавонам, барои ин ки ман ҳозир бояд равам ба Москов равам, баъд биём, баъд гап мезанем қатъи ино. Лекин ино мана интизоран рости гап. ташаккур. барои чи дар футболи Тоҷикистон бо футболбозонам як сола шартнома баста мешавад, бо мураббиҳо ҳам. ин чи ин як носозгурӣ дар маблағгузорӣ ё худ молия аст? ин ба фикрам амин аз молия ба фикрам барои амин мо наметонем фақат мумкин вазороти мудофиа метавонад одамонро баҳс карид ба 2 сол гирад, а дигаро намедонанд баъди 1 моҳ чӣ мешавад. рости гап масъала ин ба мураббиҳо ба ҳам қиин. ташаккур Алиёр барои он ки ба барномаи гирди як даста омадед. мо дар бораи дастаи Исарафшан суҳбати хеле хубе ҳам кардем ва ба мухлисон ҳам шояд ин барномаи мо маъқул мешавад. ба ҳар навъ ташаккур. дӯстони гиромӣ чизе гуфтанӣ будед? ман мехостам ҳама Исарафшанро ва мухлисонашро, роҳбарияташро ҳамаро табрик кунам ки амин аз ин вазъият бо сарбаландӣ биромадем. ташаккур. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи гирди як даста ки ба дастаи Исарафшан бахшида шуд ба анҷом мерасад. дигар барномаҳои мо идома меёбанд ва бо телевизиони варзиш бимонед. худро эҳтиёт кунед. хайр то боздид.